Pozdrav svima ljudi, kažem si ovdje i danas igramo Yu-Gi-Oh! Versus, da, nismo dugo snimali, čak sam igrao jednu partiju svoju dušu pa rekao, što da ne bi snimao. Igramo sa Unicorn deckom. Unicorn deck, as you can see. Oh yeah. Why not? Imam i dalje Solemn Warning, tako da čim pizdaje nešto jače, he's dead. Nemaš ti ništa jače, bre. Čemu? Ljudi, dobio sam juče, kao što znate mi je bio rođendan, i dobio sam Yu-Gi-Oh karte. I sad svi biste rekli kao šta za rođendan će dobio Yu-Gi-Oh karte, koliko mi godina, a ne da sam dobio dobre originalne Yu-Gi-Oh karte, nego sam dobio sjajne Yu-Gi-Oh karte. Ima, na primjer, čak sam ovaj deck, nećemo još ovdje nešto da radimo. I da dobio sam Bicorna i dobio sam Tricorna. Znači samo mi fali Thunder Unicorn i bit će ekstra. Da, dobio sam još neke dobre karte, naprimjer, evo ja mislim jednu. Da, ova je ekstra karta Ultimate Obedient Fiend. Ona karta, not a bad card. I like it so much. Evo imam je kuticu, možete da čujete gledke mi kutice. Kad je otvoram. Izgleda da ovaj lik troluje kao ja samo čekam da dobijem neku malo bolju, na primjer da dobijem mačku. Lock Cat, kad bi to dobio, ja bih razbio jadnika. Ne. Te moram da trpim. Što su zebane ove jadnika? Ok. What you did be done. Možeš ti nešto skoro ne vidiš. Dobro, nemoću ti veliko to. O da, tuner. Oh yeah. Say welcome to my monster. I onda ću da aktiviram Bazooka. No. Ne. I da, tako, znači baš je gleda, dobar je ovaj bio, baš sam se onako zezali. Malo smo pikali Yu-Gi-Oh, naravno, nismo, samo je, nismo, vi smo igrali bez kit. Who cares, ne radim. Ali dobro, nema pete, brate. Ovaj Bazoo, tako je. Oh yeah. Oh yeah. And now I will destroy this piece of shit. Bam.
No, dobro. Obožavam ove unicorne, stvarno su mnogo dobri. E da, ovu epizodu izbacujemo kako da bilo pošteno. Oh yeah. Idemo Giant Shredder. Idemo da Special Vikingić. Idemo da ga uništimo. Da li ću završiti ovaj meč? Hoću da vidim, mogu da prizovem Arka ili Black Sheep of Corn, ali mi to nije fora. Hoću baš da vidim da li bi mogao on mene da nađe način da me pobedi u ovom potezu. Black Sheep of Corn. Ovako ćemo da uradimo, jer hoću da prizovem, da. Hoću da prizovem Tricorna. Yeah, Tricorn. Ne, okej. Neće valjda to da uradi. Mislim, žrtvovat će nje sebi, mislim, svoje čovešte će da žrtvuje. Kao onaj top, kako se zove. I da. Šta? Dečače. Kako će da ti razbiju moj unicorn? My unicorn! Ako se... Dobro, imam i dalje imam Solemn Warning, imam još nešto dimenziju na dužnu. Ajde. Do it. What? A? O. O, da! Hajde dobijemo boga u ovom liku. Jep, na tek. Sorry, man. Baš nema sreće. Pa dobro. Dešava se. Ok, ljudi, to je bilo to za ovaj snimak. Nas su uživali. Vidimo se u ponovnom nekom sledećem klipu. Ćao!